Om Swastiastu. Majeng ring pamiarsa semeton titiang sareng sami rajang ketunduk malih sareng titiang ring channel titiang puniki dumadak dumadik idedane semeton titiang sareng sami kena rahayu. Nah ring kalah sane mangkin titiang anganin channel puniki wenten malih jagi aturan titiang amadre majeng ring idedane semeton titiang sareng sami sane gumanti dahat arse jagi ngelestarian indik seni lan budaya Bali puniki mekasnyane indik kesenian Ramagong. Ring galah seni lintang akeh ngepost ring kolom komentar titiang request indik sinalih tunggal lakon Ramagong bintang Bali Timur tinggian punika sane mapiteges Prabu Nala. Nah punika teh mawinan titiang berusaha ngerahim minekadi ring Aneka Record, ring Bali Record, punika nala ring Horizon sane ring Gianyar manti mande molehan kaset punika lan side nah ingin indik request bedane sareng sami kemanten duke punika durung kacunduk lakon Ramagong punika wani sampun nenten keproduksi malih lan nenten peredar malih. Nah urusan keraris dia mencoba komunikasi majeng ring sinalih tunggal tokoh pemain Ramagong bintang Bali Timur. Beliau adalah seorang tokoh yang sangat terkenal. Titiang mencoba mempitaken ring beliau indik kewentenan Ramagong Prabu Nala punika. Nah beliau mengatakan wenten medue ring krian idane indik Ramagong punika tur bersedia ngicen titiang filenya sakewanten beliaunya tidak nenten mengizinkan Ramagong punika ka-upload ring media sosial sapunika. Menurut beliau mangdene minyak ukur nenten pikobat sane kepanggih. Nah datosnya titiang mangku pecinta Ramagong lawas punika titiang nenten purun memu sapunika istilahnya titiang nenten purun langan. Nah dadosne titiang unsur pengampulopon banget majeng ring semeton titiang Indonesia ane sampun suwe nyantos lakon Ramagong puniki. Nah dadosne titiang pending mun nenten Resi Dayang jagi upload Ramagong puniki. Mangdene nenten kesiningguh titiang melanggar deket beliau, tapi malih beliau punika adalah sinalih tunggal tokoh sangat berperan
peran penting ring perjalanan drama Gong Bintang Bali Timur punika. Di samping punika titiang daler kopet manahe waning pasti sampun wonten channel Liana jadi ngambil konten punika. Adosne konten punika drama Gong punika nyansang ngelima dados mangde titiang nenten ping kalih ping 3 titiang iwang sapunika. Nah dadosna titiang lungsur ngapura banget majeng ring semeton titiang sareng sami duaning ring ngalah makin durung sida ngupload indik drama Gong punika madak-madik semeton titiang sida mengerti indik kondisi sementara mungkin. Nah penyak bukur sira uning dan raris pemargi kali punika titiang jagi berbagi drama Gong punika. Siosan punika titiang berusaha bikin barang berakhir lakon-lakon sanelianan sekadi punika nalar titiang durung panggih sane wonten semeton titiang request indik lakon drama Gong Bintang Bali Timur sane mapiteges Wiradharma Wirapaksa. Nah, terus makin durung panggil titiang uning benjang pungkur sida raris titiang mangihin lan sida yang pemargi jagi ngapur jagi bagi titiang mandak-mandik gedane sereng sami enten sari arsir ring manah malih titiang ngawawanin titiang ngangin channel puniki ngelungsur geng rena pengampura ina raine mangkin galah mangkin kadi punika dumun atau titiang makin ring semeton titiang sareng sami titiang ngelungsur galah pamit dumun sinep titiang antuk Rama Santi. Om Santi 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 Om Santi Santi Santi